Sidai FM, ewangan ngeju. Logo nyani jonda muno iya ayo iya ayo Fama yeni ninyo sila anyana ira shanda sina ye fama yeni ninyo sila anyana ira shegil sina ye fama yeni Tambolo zo kerengele naro Kiyaki ye na puito doko yati atuangishu Onkaunti nipo kinema Mbunge wenu hajawahi kuja kuniuliza barabara, pesa ya barabara, sijui hata bunge kuongea, sijui na ninyi mlichagua. Kwani mnachagua watu mnakana mnasibu nao? Edi kwanza ngine mara ingana kaya ne radio olda shalai edi me kune kerala aleke na inashia ngoro ngale sende. Oye ndoro ba olda shalai. Enelo belo ruangara osokoni birogini akala amore leke juna nyekala be gwaru sokoni pookin. Ore pate sibatan kai imba naisilige yok ole sosio MCA le shango. Kore nkingasiane kingasiate kore nolong naibunge ele MCA olorikano kata yoke bayi oduo. Omekabaiki serikali kitokolosho. Seneta huyu ambaye anafanya kazi mzuri, simtahakikisha hata yeye anaendelea. Huyu anatetea rights ya Masai kabisa kila wakati huyu. Huyu senator ni very popular in the country. Kusema kweli, tumetembea na yeye kule Siaya, tukaenda Malaba, tukaenda Busia. Sio ni mtu ambaye ni mtu wa nguvu na amejitolea kufanyia baba kazi kule juu, na akitembea pia watu wanampenda, si ati hawampendi. Kusema kweli, wewe ni warrior. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na tabai sana boente ba Enteipa targini to monoisiro la ba liare olari longal suniare o tigramare olari moni langle Sidai FM na kelimolo moli jorrengro shiroguna sa Enteipa je bangura into ego esugo lengana yo primary reward kirgore central legira iken in sukul rankara kelomono ibalunya jomme gra robrari ramatare enke somarina sukul ronto igona ribgankera in sukul ere bale Enteipa rolo benye emurwa eselengere county orke jaro rankara genkro bera rosa gamu murwa na bashari na county orke jado na rolo mono emagira bara lo benye na borlo sha e balonya jo ke maje ninche ngolo rosa buko lenye ore tinishoro na gel murguli o manjera jo e gelo aria separa enkubo gire nomination orke ma le UDA na rolo mon o e balonya rigore lo ke ma le UDA sujagentu mona roshira na bola la rigore karanaro ke grai balagnya jo gelo aria separa na kuko gite nomination ore rogulo monurguli o mon kumugumari amare erena borogna sa Enteipa ishon Nkorroki Olomon po gate nguton Sidai FM na ore kenterunye lomoli kencho engero shirogna sa Enteipa na gelimolo moninjire bangro ilobe Murua yolo tiana ngala yore wari Gregores Central Apolos Gray kena sugule ngana yo primary elimo ajo megira irmol mukiro gairo brankera ashiro brank somo angera ina sugul durreke wisha oragetina risharne sotana ke nenatu gure ina sugul ne poto barana irashege enke somarina ward Gregores beye ejinga kina bayri sugnuro oragetina risharne balunya na kana natu ego ajo kana arguna age bon singelar ko gra
asuja neyiolo naake imbaa pookin enaa nagira aikunari nisulaki tombaa naipirare enkisuma onkera natii ina sukuul eng'anayio primary tina luboto olosho Olomon oimakita nena toiwuo egira airorie Sidai FM egira aitodolu enkoitoi enye sapuk oleng ejo megira aitobirari enkisuma onkera enye natii ina sukuul. Dalton ana olorpayian oji Kushoto kietuo nekitejo ikarri taata ena sukuul mpaka neponu Ministry of Education amu inyale ena sukuul metumito nkera masomo naitakikana. Nekitejo kitigila committee ena sukuul nemekiyieu oltung'ani obol mpaka nekirikokino ntoiwuo o Ministry of Education peeboli ena sukuul. Kitejo murata kiyieu headmaster mure kiyieu committee mpaka nerikokini yiok likae headmaster naa tenemetii likae headmaster lotii vacant neton ena sukuul toonkaik ormalimuni kake nemetii headmaster. Mekiyieu ormalimui loji Ole Shangili. Kiwikili ole simbele na murua ng'anayio kitii nena sukuul eng'anayio kinkartana ore entoki nikinkarrie naa headmaster ore oshi nanu aarita nkishu tiauluo sukuul kake ore payieu nayiolo saa nabaya saa tano napuo alepisho naa headmaster aipimi ore alo adol headmaster nayiolo ajo saa tano. Ore tena payieu nareu nkishu orkeju naa headmaster adol ore alo ajo ebau saa tano ore ejo saa sita neshuko nareu nkishu enkare. Neeku kitejo kira wasasi le Ng'anayio mokure akata kiyieu ilo malimui nikinkarra sukuul. Silas Lemiso kutoka hapa Ng'anayio. Leo tuko hapa shule ya Ng'anayio kwa msingi moja tukililia haki ya wanafunzi wetu ambao wanalilia haki yao ya kupata right of education. Hata mwalimu mkuu wa shule anakuja mara moja kwa wiki, ilhali walimu wengine wanakuja hapa asubuhi kufundisha, na sisi wasasi tunaamka saa 10 kufanya juhudi kulipa school fees ya wanafunzi, na tunaambia director wa county wa education na sub county kuambia kwamba Ng'anayio iangaliwe mara moja, kwa maana haki ya wanafunzi imeweza kulemeshwa kulingana na katiba ya Kenya 2010 Article 1 Cap 2 inasema ya kwamba wanafunzi wako na right of free education, right to expression, na wako na right ya kufundishwa na mwalimu. So wasasi hapa wako mama kwa wasee, na kesho tunaandamana Monday mpaka kwa ofisi ya director kule Kilgoris. Kuna msasi mwenye amesha report tayari na hakuna action. There is no any action. And today we are going to spread this word very seriously. Jina Rungera nare no legurus. Kero dwe na sukul malalamisi. Kita meito nikiruto leng. Amokore masomo ena sukul meti kabisa. Kora do master ora babe asengera mitiani neshomo ninye wiki na arare metiana sukul. Nekita laro biani emitiani kake tu asengera mitiani. Netonya kenkera neja nikitalaro biyani amore bilotu ena sukul so ngwan negurani tankera irashungulia aitakule iltung'ana loigeroki kule niyo na iye nijo saji soma ina kera na ore so ngwan aitakule na isho ngotonye beye etokadaka chunya altu alo sukul ba medalara na jeti ari medil mali munena sukul oloshola nikigera kino de bege ndasi nyona ore na kera na almatuntani likianja siyo taisere ba medala jange ngasa kama nyengera kwa songela sinisi oloshola nyegwa itauna na kera amani yana na ibeleka nyakita ajo ja asitai mengai mitiana singera ongela sinyongwan yo nikijoki nyegwa itauna na kera olore la kinjira kitanda serikali emigira rasiaka amu kulo tung'ana likintegemea taisere kinjira dada dor kiyo lanje ngasia Barane na ontoiwo ina sukuul yioloti ana Ng'anayio primary tina wole Kilgoris polo siremuro bunke Kilgoris logrengele transmara oro ontulo egira aibalia orenya sapuk oleng Olomon aibalunya ajo megira aitobirari enkisuma onkera enye natii ina sukuul ore egira nkireshini Sidai FM mola la sukuul kake netu kitum rosimui pee kinkilikuanishore mbaa naaponita dukuya tina sukuul Ng'anayio primary ore kimpang'uro lelo omon akelimu irkulie omon likincho enkiroshoro kuna saai Enteipa ajo kelo aria esipata enkukuo kiti nomination orkioma le UDA tenkare narok na Olomon oibalakinye lelo pooki otii monake ilo kioma le UDA na Olomon oimaka enkasirani ilo kioma le UDA yioloti enaa Veronica Maina nakata peyie etumore naake lelo pooki otii naake enkesha olorgan opaasha eimu ilo kioma le UDA ore egira airo tenkare narok neitadedeyie ajo meishaa na kayieu lelo omon tenguton.
Ore esuju erreteni siasa empati e UDA yioloti enaa United Democratic Alliance nataase tenkolong natulusoyie te kaunti e Narok erikoo Veronica Maina naa enkasirani ina pati tolosho le Kenya. Nisiligie Veronica Maina lakeshak pookin lina pati nchere keesin nomination nawang'. The nominations that are planned at UDA are free and fair, and nobody will be treated better than the UDA county. Ele olomoni lolakeshani le bunge tolontoluo lenkare Narok yioloti enaa Amos Ole Kipen. Mheshimiwa Amos Kipen kipuoita erishata e nomination. Kitoning'okinote sii enaa enaituakikisha yiok empati ajo ore kipuoita engelare e nomination naa kelo aaku free and fair. Nchere meeta olgela, ore oltung'ani opuo aagelu irmaasai naa ninye olo aya enticket e party. Naa ninye kipuo pookin aajing enkoriong nikipuo aibung kipuoita idikae election iare olapa le isiet. Ore tanakata naa kumok inchamai natii siasa naa kumok inchamai nikiata. Ore nanu natii enchama e UDA netii kulikae otii Azimio kake ore kuna tokitin pookin naa ngarrin ake naeta yiok enikigira aaku. Neeku kayieu najoki ntae ore tenkaraki osiligi otoonkiasin naa yiolo iltung'anak le Narok West neeku emaape pookin esiai e nomination mikiurisho nikipuo aagelu ilarikok lang nikimbung osotua tiatua engelare kitii. Etopona sii ajali olosho ejo ore empati naa ematata ake nibarie niyieu. Kayieu najoki ntae irmaasai entegelu ilarikok anaa osiligi litipika peemipuopuo ake aing'or ena siai onchamai oleng. Kira pookin inkera ele osho nekiikin enakop naa iltimit ake oora amu ore ele tim le UDA latii nanu naa William Samoei Ruto orikito. Ore ele likae likigira aarare le Azimio naa Raila orikito. Meetai dii enchama ormaasai. Kayieu najoki ntae irmaasai entegelu ilarikok anaa osiligi litipika. Asiraki ip nabo uni ompointi imiet Sidai FM kaji enkarna Ibranis Ole Saa. Enkasirani olomon nagira ayiok lelo omon orokuna saai enteipa. Ore teishoto naa kelimu irkulie omon nchere ajo kalo arik iloshon pooki otii emurua bunge enkarna Narok Le Saa terisioroto naramat pooki torrekie oishara mbaa naipirare maendeleo. Lomon kulo oimaka Dickson Sarbabi olakeshani lolorika le bunge tina murua bunge enkarna Narok Le Saa egira airorie loopeny ina luboto olosho temurua loosokon te ward Musiro. Etejo kelo sii ayau enkibelekenyata sapuk oleng ina murua teneishori metaa orbungei ina murua bunge enkarna Narok Le Saa eimu engelare ele ari loonkalusuni are otikitam are. Najoki iltung'anak lenakop maatii taa nanu erantakui enkae enkoshoke ate ng'urai ikimitie olorika le bunge enkaji eyeyio atamanayie amaa neetu ng'orukie netaa naing'orua kanyoo kimitikinye. Kayieu najoki ntae ore iltung'anak lookiponyokie aikirik amala sharala keyiolo enkai oltolai ajo meeta oltung'ani otii waf. Ore iltung'anak siinye lenarreki enkare naikirik ejo pasariki lelo oontan kanyoo entoki kialau. Neeku kaomon taata ntae ajoki emikimbung emutaa amu mailepaki lewa enaa empong'it matalasumare matushumu saare etamanaitie iltung'anak nejo mabaya mebaya dii oltung'ani otadowuo serkali nabanyi. Olakeshani ilo orika le bunge rina murua bunge enkarna Narok Le Saa ore tenchoto olarikok oigarakino naboisho e Azimio la Umoja neterrepa Dickson Sarbabi ejo oltung'ani oota nduat naa kidimayu oleng peeyau enkibelekenyata sapuk oleng teneishori erikore ina murua bunge enkarna Narok Le Saa. Mheshimiwa atakayeingia tarehe 9 mwezi wa 8 katika Narok East anaitwa nani? Huyu mimi ndiye nitaonyesha pahali atakuwa kiketi. Mimi nitamuonyesha pahali pesa iko kwa sababu wakati huu na mimi nasema ukweli. Mimi nasemaga ukweli kama Wamasai. Mbunge wenu hajawahi kuja kuniuliza pesa ya barabara. Sijui hata bunge kuongea, sijui na ninyi mlichagua. Kwani mnachagua watu mnakaa namna? Si mnaona huyu ni kijana barubaru huyu. Si barabara zitajengwa hapa. Si hii nimeona hii barabara inapaswa kuwekwa lami. Hii nataka kuhakikishia mkichagua Datson hapa, huyu lami ataweka kwa sababu ni mtu wa kujitetea. Huyu ndio kijana ambaye atabadilisha maisha ya wana Narok East constituency. Na Sarbabi ukiingia tafadhali hawa vijana ambao wako hapa wasaidie wapate kazi. Barangale olarikok oigarakino ina boisho ya Azimio la Umoja egira aimakila lomon egira airo tina murua bunge enkarna Narok Le Saa. Sidai FM
Ore kulo lomon oing'ua emurua Masurura naa esapuk olong'unying'unyet olopeny emurua Masurura tewodo orkarian ejo ketii abori oleng embaa naipirare maendeleo nisulaki erubata ebiotisho. Ore egira airorie Sidai FM neibalunye naa lelo maasai ajo kenarikino naa kesipu ilarikok ina baye peetumokini aatanyamaliki inyamalitin naagira aimaa ninche tina luboto olosho. Ore Abraham Tobiko naa olasirani lang lolomon neaka yiok lelo omon tenguton tina murua. Mekiata maendeleo tekopkop Trans-Mara egira irparakuo le murua Masurura. Lomon kulo oimbalie irparakuo le murua Masurura egira airorie mesa olomon e Sidai FM. Neibalie naa lelo parakuo nchere ajo ore naa eramatare oosipitalini tina luboto olosho nemedede. Ore naapa masaa nashetieki sipitali ng'ejuk tina luboto olosho netushukoki naapa toonkolong'i kumok naatulusoitie aaya enkop nemeyioloi anaa toolomon oibalunye lelo parakuo le Masurura. Nepo naa dukuya ejo ishaa naa neng'orori osenetai le kaunti enkare Narok tenkukuo natii dukuya amu ninye eshomo apa aang'or tenkajama nisulaki naapa tenkitainoto ooltung'anak apa ootupurakinote osupuko oirobi le ntim e Mau. Asiraki Sidai FM kulo omon tekopkop Trans-Mara temurua yioloti enaa Masurura mpojik enkarna Abraham Tobiko. Sidai FM ena. Boro olosho. Aisapuk enchipaito olopeny manyisho eselenkei te kaunti orkejuado esuja enchetata osagam yioloti enaa Paayu Itutumo Oloosaen kopkop tenebo polos orkejuado temurua eselenkei tina kaunti. Eibalie ilopeny ina manyisho enchipai sapuk tenkaraki eretoto enchetata ilo daraja otesheta serkali e kaunti orkejuado ejo inoto enyamali sapuk oleng elang ilo keju lolkerie neisulaki terishata enchan. Kiata oshi yiok inkera ang nees mtihani telde kekun eponu apuo aas inkera ang mtihani tenaalo orkaputi tenkaraki meetai enitalang'akinyeki mtihani. Ore apa tolari le 2018 nesotu nkerr naapishana inene telde kekun aanap ore itu elang orkeju nebau enkare neesha enkai nkolong'i 21 neirrag ina garri metushumata tine newuei ina daa pookin neeku hasara milioni kumok naimila tenkaraki mikiata taadi. Etejo lelo parakuo nchere keisapuk osomet oimaitie eton mesheta ilo daraja neisulaki teramatare embaye naitaa enkishui endapdapoi tina luboto olosho. Enemuoi apa oltung'ani naa kenyamal oleng amu tenelotu ele keju naa kiput enkare teniput enkare nele wiki irukaki neeku naa tenelo peeku ninye oltamuoyiai eetai melang'u ele keju tenelo peelotu enkata osokoni mitokini ake alang amu ore ele keju naa ninye kilam peekipuo aatum isokonini pookin. Ore iro temboloto ilo daraja nataase enkolong e Alamisi tina murua e Pai netejo orgavanai lorkejuado Joseph Olenku nchere hoo nitanyamala oloirobi le corona uchumi tolosho kake etonyua serkali aas pookin naidimayu peetum iltung'anak eretoto e serkali naa ore ina muradi oldaraja naa nabo nalo ailepunye uchumi eyiolokini ina murua mbaa e biashara enkiremore eramatare enkisoma tenebo paran olparakuo telulung'ata. Unajua sehemu hii ni sehemu ya kilimo haswa ya nyanya na vitunguu ama njia ya irrigation na watu wengi wanafaidika na hiyo maneno ya kilimo na wamekuwa wakipata shida kubwa sana kwa sababu ya usafiri. Hii daraja ni njia moja ya kuhakikisha kwamba wananchi wetu uchumi yao imeboreka na biashara yao ya kilimo inasonga mbele. Inosa ilo sagam orbene le serkali e kaunti mpisai naabaya milioni 100 asiraki Sidai FM te kaunti orkejuado tejoki nanu Peter Ole Kiriongi.
Sidai FM na Wala sirani langi Olomon hayilo tiana pita ole kirionke gira gyogla Olomon hera kaunti orke jado ore tolomono ingwa loshon le bona gel Olomon ingwa geringeti yolo tiana arare loshole Zimbabwe jerma bagilo benyi loshole Zimbabwe bengori sholenga mobegene kuye shikano lobiro sabu ngo lengri loshole Zimbabwe na keleleke wolo yaragalen kareni ranyamala Luana lo shule Zimbabwe ore marikore giro shule Zimbabwe ni balunye ajo keleleke boina kanga mwenjan sabu goleng lo shule Zimbabwe de mungi ajo ngore galu sunere otigramo malang kalfuno lo nagri lo shule Zimbabwe esujolo bra sabu goleng rashikal bana ba shelo shule Zimbabwe na lelo mono ingwa ilo shule Zimbabwe we sheyo kengirngoro Nkorroki Olomon malang rogna sai Enteipa Kiyaki Ole Kanchuel Edward Tenkariano sabok Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Olomon te Sidai FM Malaso Eti ninje atuae wangange jukne tumito yok tondo moni salo 1.0 Sidai FM Buko romance ematu dukwea warkerari letomono amo makoronano lelomon subati amoninche engolo nenkai na ya wenjau noto tebokingai oiru korentai lobenye mulwa eposanki sitoka enkiwanja lolionto lopigidongwai isokon kerinkani ormotonyi lobe lokonyi sabarinko masurura kirindon Nkorika Olopeny emurua Elolgorian Town. Ore Jumapili on tarikini 27 telapa liare telari long California tikitamare waunotore oltimle Sidai FM tekanise Full Gospel narikito Bishop David Ole Masoi. Bishop David Ole Masoi long kanisani Full Gospel Churches of Kenya Rorkariante Newi ayana rishara ito mwankanisani po kina bana na ata na kiara inolong ultimle Sidai FM urmare seremenga ite nebo jito karibu noloma na nebo kiara karanyak ana Joyce Musa Otenebo Jennifer Yasi Lord walking my sister Nigin sereme ankai tenebo Marodua Yesu barishino Mesia Dede yonganyo Danangareki Yesu barishino Mesia Sidai FM ewangan ngejuk Sidai FM Embuku orgalatia ematwele orkerere lenye liare nejunchere endare rugnoto lolan Ole kai amutena ntabaya ngiranapat e Kristo wala nini ngonilang kiomonito ormarito le punti eretoto tangara gerbano telenye watamuya teresharanado olarin waranyet ekejang karnanye dankan lekaken punti Erabagiro hospitalini Navasha, Nebagrida Narishata, Tesibitali Emway teaching Enid Farol te Eloet, Rabaye Billing Kalsunit Miet, Negiraponari Ananka Ken, Reto, Olashe Lenkitangai, Kiomoni Yapirete Lemarei, Tenkiri Roginigramayan Kai, Emu Kunambari, Ormosori Nabishana, Naudoile, Winnie Nabo, Nabishana, Ungwan, Winnie, 0796 31 7743 Kimayan ng kai Dangkara ke eretotoino Sidai FM ewangan ngejuk
Eiteru too sokonini atua nkishu ometabaiki sokoni kitok olosho le Kenya. Ilomon le biashara. Sidai FM. Olainining'oni lai le Sidai FM enkolong' ena sidai oleng naitoki naa aitomonaki ilomon le biashara enkolong' ontarikini naara tolapa liare olari loonkalifuni are otikitam aare mpotieki Julius Ololepet. Ilomon le biashara te Sidai FM. Olainining'oni lai ore tenolong' miking'uraa osomit ogira irbiasharani le kule aimaa toolubot naapaasha tolosho le maa. Ore temurua e Kotolia nemegira lelo biasharani aashipakino ormanyara sidai le biashara. Moses narolo losikai piara orbiasharai le kule nekitodua egira aitumia ainyalaki biasharani le kule tiang' kampuni e Dairy Board naa etuo sininche hoo nikiyiolo ajo keeta engolon amu ene serkali neetuo ometabaiki ewueji nikitodua nikijo kira kulo biasharani le kule itu aitaas iyiok esipata tung'ani amu etejoki kigira aanapie iltooi kule kulo tooi looila neeku ninche ng'ole ejokini iyiok emintoki aanapie kule mpaka piata license piimir kule oonkishu inonok niya sii neeku mintoki ayie lelo tooi ore kira irbiasharani le kule ashu kira irmaasai nikitodua ajo mee embaye haki naa ore lelo tooi naa nkampunini e serkali tofauti ng'ua niking'amaa nikiwokie kule nikiwokie eila ore ninye embaye naing'asisho oleng amu ore ena ampuni e dairy netipika coolers karibu kila center te kaunti e Narok naa lelo tooi kiyakinye kule ore pii kenyorraa maayaki kule ninche te kulo tooi kake ore peeku ate kiyaki iyiok aapuo aamir kule te bei naishaa peekimpromote olosho lang lormaasai metayiolo value oonkishu enche neeku naa nena sheriani epikaki iyiok naaji metaa mikinapie. Jackson ara Olelevere sami iyiok ena siai e Dairy Board oleng. Ena naponu aibung' iyiok tenkaraki iltooi nemeba kulo tooi tenikiyakinye ninche kule kake ore peekiyai iyiok aing'urakinye iyiok ate tewueji nikiyiolo ajo ketii bei shumata kidogo nibung' iyiok. Ore kuna ale naa kulo oonkishu ang' kintung'ua nkera maniki aa king'uari naaji naa ne shai asubuhi ning'uari nitu eok meekure apa eshum inooyie iyiok kulo amu kitayiolito value ajo ropiyiani dii apa kuna naokitoi ake direct. Ilomon le biashara te Sidai FM. Naa inewueji alo aitabaiki ilomon le biashara tenolong' mpotieki Julius Ololepet. Noto na lomon lo sokonini tenebo biashara te Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Sidai FM. Kiyaki lomon lenkiguran te seuseu nalolonga te Sidai FM. So it's down to business here. So poleng olainining'oni le Sidai FM enkolong' e Friday ontarikini 18 olapa liare olari loonkalusuni are otikitam aare erishata naaliki ilomon oipirta enkiguran ekaja enkarna Milton Ole Saa launekiyie Perer Merik Abumayang. Ore kinterunye olosho le Kenya nelimu ilomon nchere ketii Hellen Obiri olosho le Kenya enkwatata e 15 Ras Alhama half marathon ena Jumamosi te United Arab Emirates. Ore tina kwatata naiteru saa 12 enkakenya naa ketii sininye Abelia Shane olosho le Ethiopia naa ninye nabayie sulwa tina kwatata tolari loonkalusuni are otikitam. Enkiguran te Sidai FM. Ore tidialo orpolosen tenkiguran e Europa League naiguranaki enkolong' eng'ole netubulutua esoknote engol nabo tenabo ormoralin tim e Barcelona olosho le Spain otenebo Napoli olosho le Italy tiatua orkuroto le Camp Nou. Ore moralin tim e Rangers nitorogonye ormoralin tim e Borussia Dortmund olosho le Germany engoli nara 4 tiatua orkuroto le Signal Iduna Park. Ore moralin tim e Atalanta olosho le Italy nidong' sininche ormoralin tim Olympiacos ngoli nara tenabo tiatua orkuroto le Gewesi Stadium. Ore moralin tim e FC Porto niperper moralin tim e Lazio olosho le Italy ngoli nara tenabo tiatua orkuroto le Stadio do Dragao. Ore moralin tim e Real Betis olosho le Spain nitorogonye moralin tim e Zenit St Petersburg ngoli nara 1 tiatua orkuroto le Gazprom Arena. Enkiguran te Sidai FM. Ore tenkolong' etaata tiatua enkiguran e Serie A olosho le Italy naa kiguran moralin tim e Juventus naa ninche namba 4 tiatua ina kesha tenaaku itasho 4 ildaikani 45 tialo ormoralin tim e Torino terishata 10 tiatua orkuroto le Allianz Stadium. Enkiguran te Sidai FM.
ore tenkiguran e Bundesliga olosho le Germany na kiguran Muralen team e Mainz 05 otii erishata naudo tialo Muralen team e Bayer Leverkusen otii erishata euni eeta mpointi nara 41 tiatua orkuroto le Nawarena. Enkiguran te Sidai FM. Ore tololo mono ing'or kurroto le Nawarena ninye idipie ilomon lenkiguran ayiwuaki erishata nasirian kaja enkarna Milton Ole Saa launekiyie Perer Merik Bumayang. Kiyaki Olomon lenkiguran te seuseu nalolonga te Sidai FM. Enkianget na robil te Sidai FM. Ama doi menye saiguran, itoningo enampuni sidai naji AA naishooyo shares netobike eesisho toolarin ora ip nelus. Eji nyodoi. Epi, ilarin ip olarin aare eesishake. Atoninga pailong nkulie baa sidain naasita. Aishor mempai lenye minyang'u shares nitokini ashukoki. Ketii doi ninye mpaka loshon leboo tenkaraki esiai sidai naasita. Aheya, paka idias patum sinanu anoto kuna baa sidain enkishon. Kelelek tisira taata keon anaa ormembai lenampuni AA nitum taa anoto shares. Ama doi tenaaku ormembai kanyai natum. Ole lai, niaku olopeny enkampuni. Ona itum shares, nitum sii dupoto sapuk tenkaraki olchumati lino nesidanu entaisere ino. Neja ake naa keeta aitoki naas paatumoki ataa ormembai pi. Ai, kelelek ironyake *650#. Nimincho taa kirikino ajo keishunye na registration ntarikini 15 tolapa liokuni telaari lo2022. Nimincho ake king'uari tesiadi tenkaraki ena dupoto sapuk enkishon. Teniyieu niyiolou nkumok naipirta enkampuni AA toosho kuna mpare ormosori 7 ormosori 9 9 uni ormosori 0709 933000. AA Inspiring Mobility. Sidai FM ewangan ngeju. Walairemoni lorpai mekure duo enyamal tenkaraki enyamal yorkurto. Kiaka enkampuni Farmfit Africa Company Limited ewalata nabiko tialo enyamal yorkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurlompokno pookin oitanyamal walairemoni lorpaek. Eshaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenelo nidol enyamal yorkurto. Eshaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5. Etumoyu sii ele shani oji Amigad tekuna kirikinot 10 grams, 20 grams, 50 grams, 100 grams, 250 grams, 500 grams, or 1000 grams. Naitum te agrofet pokin nekraneke. Teni yeni yolonku naipirta ele shani toshoki Ole Saa tormosori nabishana arenaudo iset ongwan imet ongwan arashua marangishu tormosori nabishana na boisit naudo ongwanile ormosori nabo ore Amigad na wala nabiko enyamali pokinor kurt tolairemoni lorpai. Sidai FM ewangan ngeju. Buko romance ematudukuya walkerari letomonoile. Amo makoronano telelomon supati amoninche engolo nenkai naya wenjaunoto tebokingai oiru korentai lobenyemun wa eposanki Sitoka enkiwanja Lolionto lopikidongwai Isokon Kerinkani Ormotonyi Lobelokonyi Sabarinko Masurura Kirindon Enkwarika Olopeny emurua Elolgorian Town. Ore Jumapili on tarikini 27 telapa liare telari lo2022 waunotore oltim le Sidai FM tekanise Full Gospel narikito Bishop David Ole Masoi. Bishop David Ole Masoi longanisania Full Gospel Churches of Kenya Rorkariante Newi ayana rishara ito monkanisani pookin naba naata kiara inolong oltim le Sidai FM urmara seremengai tenebo ito karibu nolong manaa tenebo.
Kiaran Karanyak ana Joyce Musa. Jennifer Yasi. World walking my sister. Nigga serem ankai tenebo. Sidai FM ewangan ngejuk. Sidai FM ewangan ngejuk. Ore na najo katibe Kenya ipirta serikali e county te sheria olari longa lifniare otomonari ana Act 2012 ore sheria na ipirta ramarare orgerengeti olari longa lifniare otomonobo neishoro serikali e county ya Narok peeduaya nitasheki ramatare orpolosien pooki lenkuluponi nabaiki enkitoria enye. Ore enkipirta sapuk naa peereten impala e allotment eimu olturrur oitasheki imbaa enkulupuoni te serkali kitok le National Land Commission ometabaiki enkishooroto ompala e title deeds naishoru ministry enkulupuoni. Itayiolo erubata naitasheki imbaa enkulupuoni te serkali e county e Narok iltung'anak pookin oota mploti te Narok town neisulaki lelo apa leitu eponu egira aimaa mploti pookin siai apa naiteruaki ntarikini 14 ometabaiki 23 olapa le 12 lolari apa otulusoyie loonkalifuni are o 21 aajo kitokini aas ina kiti sipata oomploti enkolong e Jumanne ontarikini 22 metabaiki ntarikini 25 elapa liare telari loonkalifuni are o 22 enkolong e Jumaa eimari blocks pookin natii nena ploti te Narok town. Iteru na ramatare sauni enkakenya ometabaiki saa 9 endama te Narok Municipality Boardroom aninye apa etii nkopisini e Narok Town Council. Kuna mbala nikiyieunyeki original allotment, risiti naipirta elaata ooropiyiani a plot rents anaa rates, enkipande ino anaa ninye passport, mbala e transfer tenebo olning'o lemirata anaa enkinyang'unoto a sale agreement tenebo risiti enye. Itokini sii ayieu code naitodolu esipata emploti nimbung'ita anaa ground validation number. Itokini sii ayieu empalai e serkali a letter of administration naitodolu ajo kanu apa kinchooki ina plot. Ore oltung'ani otoning'e ele kilikuai intayiolo olikae telelo pookin oota mploti torkerenket le Narok. Ing'ua ele kilikuai enkopisi eministai naitasheki imbaa enkulupuoni, reteni tenebo eramatata orkerenketi tenkare Narok te serkali e county e Narok. Sidai FM. Itoomon ntae ormalimui Samuel Olepere tenebo kamati nateteneta ya masho e launching nareteki sukul e Mara Fountain Academy Jumanne entariki 1 olapa liokuni elari loonkalusuni are otikitam aare temurua e Kishen Moruak iteru sauni entedekenya. Ore loyanyiti linolong na MCA Lesiana nanyokie olarakwa olakeshani lolorika le bunge Willy Loigero, MCA liapa Lesiana Henry Siololo olakeshani lolorika le MCA Lesiana Nelson Nchorira orkulikae kumok. Ore olalikoroni na Assistant Bishop Peter Oletotio loonkanisani e Full Gospel Churches of Kenya. Itoomon ntae pookin. Sidai FM. Itoomon ntae kamati tenebo ormarei le Stephen Olentini temasho emboloto enkaji enye naara ntarikini 19 elapa liare elari loonkalusuni are otikitam aare tenkang enye natii emurua e Nagum iteru saa 4 enkakenya. Ore loyanyiti linolong na Olerum Mas Olormayang'a iretokino o David Ntome Kiparandonyo nonkokwa enole Semeyoi Mama Msungu Santi ononkota mlefu orkulikae kumok wotu pookin maisha nkaya na she tenebo. Sidai FM ewangan ngejuk. Itoomon ntae ormarei le supuko temchango etuere supuko obakitae te sipitali naasayu ntarikini 19 elapa liare elari loonkalusuni are otikitam aare tentima Marenge Primary. Ore loyanyiti na Patrick Olentutu iretokino o Agnes Pareyo. Itoomon ntae pookin. Sidai FM.
orkilikuai le keeya. Kiata sina kilimu keeya enemishu noonkepa mayone natupukuo apa Jumapili oontarikini 13 elapa liare elari loonkalusuni are orikitamo are. Enkerai apa Ole Mishu wenemishu naisuiyasui Mundet. Entomononi apa Ole Mishu Chief Kirongis Ole Mayone. Neankaini enemishu Napolos nalotu esha nariku nkera enemishu Joyce o Mary Mayone. Eramayian Enkai tekuna kera. Enemishu Elizabeth Kesaka, Ole Mishu Stephen Mayone, Ole Mishu Michael Mayone, enemishu Ann Nairuko, Julian Japit, Veronica Nchorira o Gloria Naserian. Kuna nkera onkainito Chief Richard Mopes, Suyanga, Raphael David Mayone, Laola Keshani Loloikale Bunkele Narok South, H.T. Jonathan, Assistant Chief Jacob Letukai, Lemara, Usanka, Turanda, James Mukenya, Ondari Sadera. Ila ni sisi lenye tamajari hospitali kutoka Narok. Enkolonge Jumamosi Ondari ndomo naudo ela baliare ela ilonkalusuniare origiramare nesujongo monu yanogaro tankanyenye tolokurto Narok North, Narok County, Kinyoriye, Kagironyara Enkaya Isul, Yengayo Teseriani. Wasale na goma, ajogi ole sere. Wasale na goma, ajogi ole sere. Wasale na goma, ajogi ole sere. Hallelujah, hallelujah. Sidai FM, ewangan ngeju. Mishiruru, Boitare Benson, Olewa Pari. Ni sisi tu, ama? Ore data terishata ormishire oirowua nikinterunye Londo Luo le Kaunti Naroka. Orbungei Gabriel Koshal Ole Tongoyo. Ijo itaaye. Enja kama ya bishema ile Biblia. Oh. Anda itungo iti omwata. Ole meata enkiteng. Aro le merengen. Ai. Kainyo. Ore kendo na tejo losho na ninye bayoshi. Oh. Ahaha. Kanyana naibai. Meata jongoki na taso legenda. Ala, neaku meata ngoki. Meata jongoki na taso legenda. Mheshimiwa Ole Tongoyo. Kanyo be ijo itokuna. Oye kalo shamba ole legenda. Kiato shamba wada mara. Kiato le wada mao. Oh. Ole mayolo tana no. Noshi ba amare legenda. Amagejito yinji wonyori fe mer nyo legenda. Neaku kiyouni oshi niaro legenda. Onyaro ole mer ndo na nyolo na losho. Nito ndo losho. Pama mukita maya ororei